z'ibinyoni byose n'ibitungwa byose dore ndani y'Imana atenda na Satani ubajije umuntu dore Satani yoba yari gutare akora muri yangana n'Imana dore kubera iki ushobora kuba umuntu yambara kijyanye n'Imana gusa umuntu w'Imana urumva urugendo abantu bageze urugendo abantu bageze bayigira ibintu by'Imana bagabye Satani yaratubwiye yaremye ahubwo nawe yararemye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Akora amakosa akiri mu rubanza. Yesu ashimwe. Mugabo bira umuntu yakiri urubanza utazosubirwamo bakamwitira ibiyinjiri ari amafaranga nayo barayibirwa amafaranga y'abantu ya Shetani. Uzo kwibyo Shetani yiriye papa yisima itigera ndategereje ya dusome Yesu ashimwe cyane. Bakarode imvugo y'uko rukiye tukayikoresha. Amen. Amen. Hari imvugo zimwe bikwiye guca ugakura. Reka dusubisha mu Imana yale dusanga Luka 6 guhera kuri 27. Bijapun tazobra sezon yakira di pakuga berdaratan Luka 6 guhera kuri 27 twagizwe gukunda abansi bacu ariko mwebwe mumara babwire mukunda abansi banyu mugire neza ababana muhezagire ababavuma musabire ababigirira nabi ukubise mu rusaya umuhindukirize n'ubundi ukwakutamana ntugire n'ipfundo ugusaba wese umuhe unyaga ibyawe ntuzobidake ukundi kandi uko mugomba ko abantu babagirira kandi uko mugomba ko abantu babagirira muba ariko mubagirira nabi. Amen. Kandi mwakunda ababakunda muzoshimira iki kuko abanyabyaha nabo bagira gutyo kandi mwagirira neza